Girava İmralı yek ji giravên bitûkên li Tirkiyeyê lê ev girav xwedî bandoreke zêde ji vir ku rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan yê xwedî bandoreke zêde hem li ser Tirkiye hem li ser Kurdistanê û li herêmê bi awayeke giştî li wê giravê dibin tecrîdeke girankirî de tihiştin. Her kengî ev tecrîda ku li ser rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan hatiye tenkirin, hatiye şidandin. Vê carê krîzên ku li nava Tirkiye û bandora wê yên li ser herêmê hîn zêdetir xwe daye diyarkirin, kengê danûstandin li gel rêber Abdullah Öcalan pêk hatiye atmosfereke aramiyê xwe daye der û rewşa li welat hênekî ber bi asûyeke hên aram ve çûyelê ya xuya dike ew e. Rejima faşîst ya dewleta Tirkiye bi girankirina tecrîda li ser rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan re dixwaze hem Tirkiye weke girtîgeheke servekirî lê bike li aliyeke din jî krîza ku li nava welat derbasî herêmên terve bike. Em ê îro tecrîda li İmraliyê weke mijara xwe ya sereke û ev tecrîd bandora wê ya li ser herêmê jî bi mêvanên xwe re nîqaş bikin û bi vî awayî bernameya me ya taybet dest pê dike. بله جارکن دما خوش ببینرین هجا ایرو یک جمشاره مال سرکان و مجارکی مال سرکی هیا اوجی تجرید گرانکری یا لی امرالیه اما تجرید لی امرالیه او باندورا و هم یال سر ترکیه و هم شل سر حرمی با آواک برفرهی به میوانین خورا بنرخینن جبویه کشی میوانین خوین هجا دسپیک از خوازم بو بینرین هجاره بدم ناسکرن خالد عمری اندامی دستیا پاراستنا ریبر عبدالله اوجلان لقامشتو برس فیصل سریالدس پارلمانتر سیاستمدار و هر وها نونری هدف نها لآلمانیا و لآلیه که دنجی عبدالکریم صاروخان اندامی کنگره اسلام دموکراتیک میوانین من برنامه طیبت از دسپیک دویجم هون بخیر هاتن برنامه طیبت و ام جه پاریزر بریس خالد دست پی بکن بریس خالد سماویه که بیشم که اف تجریده که سیستم که تجریده یا امرالی هیا که مناکن وی از چقاسی لید گرم آنگول اینترنت لمالپر لپرتوکان لید گرم مناجه که وکوی اسنا بینم اف تجرید ل امرالی مروف دکاره چه بناو بکه؟ بله ایوار باش بود و تماشاگانی و میوانی وی حاضر و گوتانی زمان تجرید که مینا کاوی برکی دیرو کا انسانیتی یعنی هری کم بیش نیانو ده این چنه بویه جی سال 1999 هاده بر عبدالله اوجلان زندان امرالیه یعنی تی جماعتن سرتیان جاری کو به پاریزر خور روشتیه یان جی به مالبات خور کتیکیه یان چون سردانوی لهمبری وینا به هزار جاران دستای پاراستناوی مکتبه سال یا استانبولی دخوازنامه پیشکشی دوزگریا استانبول کریا بورسای و رد بو طلبانش بو ریبر عبدالله اوجلان ببینه اف تجربه قول السروي تقانين ذاتا بمبكرين كي جحمو قانون وياساين جريداي ما في مروفات هيبت هي جريداي كسم قد هندري زندان هذا بمبكرين بري جفان قانون وياساين رج ياسايا تركيا بخور بمبكرين يعني تركيا بخط بيل ياساي خط كده ما قبل تجربه هان سر بر عبد الله اوجلان فرض كه التجريد جيش خو اساسا بردوام كرين كي جي كومبلوي دماغو كومبلو بالا دركتو ارمانجا فوتيك ناني دوزا كرد بفت الصينة وريل بر شهر سكرنا وينا بقرة رابو تشاو كدولة ترك سيستم تجريدي بكار آني هركز يتزانه جو كوميتا كي كوميتا سي بي تي يا كو يعني أفكار بسبوري دي كاري أفكار بكذا يعني سبارتي جويرة جداي مجلس أوروبية گو چند جاران چوی سردانا امرالیه و جارا هری داوی 2019 تثبیت کرد گول امرالیه اشکنجه هی و گوت ام اشکنجه هم قبول نکن گرک بداوی بده اما دولت ترک يعني اف مثلا اف بريارانا اف توصياتنا حمو بمبكرن ولكسكي جهدار ناكه دولتك فاشيزم يعني هدفها وينا ريل برچاره سكنك اشتيانه جي برزغريكا كردره بگره مرکاره حال حاضر ولو بنرخي بله وكيوش دا ديار كنون دسبيكش من قوت اسلي ديكرم مناكه كه بفي اويات تجريده كه سيستمك تجريده يا كل سر بر اوجلان هاتيه بيك انين دجه كه ببينم من بخنه دج بو في كه جي وكه برصاد دسبيك من خواست هون في كه هنه كه
بینرین مارون هی تیوی را پار بکن برس فیصل ساری یلدز از همان وی کی جوجی پرز بکن نه ریبر اوجران یک جکساتین کو لترکیه و لکردستان و لروشتات ناوین به فکر او فلسفه خو باندوره که خویا زیده دا آواکرونها اف شداندنا تجرید کج عالی فاشیسم دولت ترکیه و امرالی سر ریبر اوجران تی فرض کرن چی بگل ترکیه ده دووندا کرن بله اجی دسری ده مهوانی و تایبتی گل می روجاوای برخدر برس حرمت سلاف دکم نها بگمان بوده مکدرج امتا آگاهیش برز و جرانج ریبرا کو ناستین یعنی وکه حوالی می پاریزر جیکوت نیزکا 2 سال امتا آگاهی ناستین بس اف 5 سال تکلیف برز و جلان قط بونه وقتکم هو yani مگو 5 سال اما بو 6-7 سال yani وقتا مرود چه 2015 پیده 2015 پیده جی دولتا ترک yani hem یکو حکومت دست خود دگره اردوغان و هم جی قلیک خودی دولت یکو برد خودی دولت دبینن کنسنسوس کی کنسپت که هویتیه کرن ملیت ده جوه روژه حتی ایرو امتا آگاهیه بتندروست جبرزو جلان ناگرن امکارم بیجن دولتا ترک اولی برزو جلان تجریده که دجوار تاریل دوراوی آوا کرن و اف پیواجودان دست بکرن جبر کو هگه کو دانستانın برزو جلانları hepane برزو جلان bo çareserkirina esasiya Türkiye ve Kürdistan'ı yani bu çareserkirina psgreka Kürt ve rebaz nedi ditibane navbera 2013 hatta 2015 on baş zanın o pevajo henek jer bejin pevajo aşki henek bejin pevajo agirbeste nabe çit ve blabe ama pevajo ka heja bu jber ko hatta asleki peşa brezo celan navberawi gelevi tevgerawi danustandine ve ragandine ve hebun derfet hebun ve pevajo hem gele Kürt hem gele Türkiye'de kızınç kerim Kirku gele Kürt hamu psgreke ve asasiye sosyaliye siyasal rebazı siyasete demokratik çareser bike ancit qada sivil de ku xabre xistin bike kirku gele Kürt ve noktada pir xort bu ama hela Türkiye jikirku yani şarj roje bederken edi danışsanlı Türkiye ve dünya jene ki normal bun hene ki hamur rakamı hem de hele iktisadi de hem de hele siyasi de hem de hukuki de Türkiye hene ki peşket jberku brezojalan mebestawi tevger azadiya gele Kürt ava ku Türkiye brastij bexe devleteka demokratik çava ku naha mebesta tevgera Rojavay Kürdistan'ı mebesta ve evaku Suriye brasti bexe devleteka demokratik nave devlete demokratik de hamu geltene ne kurdu herkes ve azad biji ve kev biji brezojalan Bakure Kürdistan ejit tişteka usa de fikri ama ve pevajoy vakta pişti kuditin 2015 pede şefti Erdoğan'da netev devlete Türkiye davanda kirin dora brezojalan hat dor peşkirin juver oje hatta iro çıbu az Kürt juvere bejim Türkiye tekliyaviş dünyaya kutbu. Türkiye'de bu devlete ka haydut edip gefa xubri ve bir şantaja yani jeostratejiya Türkiye'deki ku efsat sala peşberi heze hegemoniki nav devleti kare hene ki gefalo abu khem xaber rastiye ka usaya ne ku Erdoğan xorte yani ev ardnigari ev coğrafya ev ah ve derfet edildi. Erdoğan tane şer kırdı Rojava xoda. Ve her sala imkanı bejin Rojaka ku deste devleta Türkiye fermana Erdoğan li Kürdistan'ı suce mrovaye suce şer ne bu tüne. Jberuya ki ve her sala da Türkiye hamu bermaye xo hamu komasiye xo bertaraf kırdı. Mesela binerin ve haftaya Davide be hezara bombabaran Rojava pekani. Gerek suce mazne suce şer kirin suce mrovahiye kirin yani ev kuheka navnetevi otoriteye ka hukuki hebe gerek Erdoğan'ı hevkarı xaverin darzandın ama dö bavariye demek ku ember xabidin ve her ve rojekin darzandın ber ku tişta udikin ve ku dema xode tişta Saddam kiri gerek despot dikiri suce mrovahiye suce şeren naha جبروه که و 7 سالا ترکیه داوندا کرن چاوا داوندا کرن همو کوماسی و قداندن جواکا ترکیه مانیپله کر کو همو بونه نجات پرستی ده هلا درونی ده تحریباتا هری مز
زراره هری مزین کل جواکه کی ببه دهلا درونی لی دبه نه دولت جواکا ترکیه قسمک جه فاشیست بوه نجات پرست ایدی جواوه قی راستی جی سدما همون پرس گریکه کو دیجین وکه برچیبونه وکه شوندمایینه وکه و ناخوینن دهلا تندرستیت همون قاده جیان ده کم دمینن قلس دمینن رزیل دبن رسوا دبن جواوه قی سدما به برخودانه گل کردن حال بکی برخودانه گل کرد سدما و اساسی او بکو ترکیه دموکراتیک بکی کو همو گل ترکیه بهفدوره تکلیه میتینگری دور آزاد و اکهب بجین اسکارم بجین یعنی تحریبات هری مزین زرار هری مزین جواکا ترکیه و گل کرد ve baş dizanı 100 sal em dizanı 100 sala qetiyam serê metin kengî gelê Kurd rabûye ser piya bi qetiyamê mezin rûbrûmaya bes ev 5 sala bêna ber gel hemû qetiyama hovîtiya tevgera azadiya gelê Kurd têk naçê do rêxistina PKK da mezrandina xwe çû çaremîn pîroz kir her diçe xwar dibe ev rastiyeke yekû zira mezin dibînin civaka Türkiye ya meşxoj beredem teşin berede malimet seremede xiradikin naji vedikin bes rastiye ka dije gel ve qahoviti ji vega vemş her deme xortir rastiye ka usaje بله شخو اول فیصل وکی وجانی زمان ها همو بنگا سیستم کو رژیم فاشیست یا دولت ترکیه دایا آواکران لسر دجمناهی او جدا کردن گلی کرد او جب شوازن جداین کو کور ترور ان ریق پشتوانیا ترور دیکن پارلمانتری که وان راد به دما کریزن ابوری ده راد به مجارا ابوریه به تروری و گرید ده پارلمانتری یان جن بجین مخالفت ده بجه نام پیدا به مجاری به تروری و گرید یعنی دخوازن به وان هستان هم دالیه که ده ولاته که وکو ترکیه جهف دخن و لالیه که دن ایدی دجمناتیا هی هین خورتر دن آواکرن اس دربازی گل بریس عبدالکریم صاروخان ببن بریس صاروخان نه تشتاکو به وی تجریدیتی آرمانچ کرن چیه؟ ام وی اکیش جواب پرز بکن. ایوار باش بو و مهوانی وجی و حمو تماشوان اجی. یعنی براستی ما مستای کوبری من و پاریزر بخوجی گالک تشتی گرنگ آنی نظمان. یعنی بخوا تجرید گران سر ریبر اوجلان درباسی شخود دسپیکا کو دیل هاد گرتن جنوت و نها و تجرید کی دابو لی اما تجرید هری گران 4 سال 5 سالی داوی بتایبجی هر 2 سالی داوی کو آگاهی جنایم گرتن پشتی تلفونا کو بریز محمد اوجلان پیرا خوی او تلفن جی شبهات برین و دامتی بیراما بخوا قریزه کی پرمزند آنی نوا ترکیه و نوا کردستانی جی بگشتی بالا خو بدیه دا ایدی دنوا ترکیه دا وک وجه نها آنی زمان وگوت هر تشتی ایدی به تروری و گریدن دمکی پرزگریکا گلی کرد و وک کو او بناو دکن شخوا جراستی دوره وک تروری بیناس کرن آنجا امناس بکن ترور دولتا ترک بهتر ایدی لپیشا جبوه که اگر او قاسی قریزی ولته چکرن گرک چاره سری جرواری دیتن دا کو ایدی او قریزا نوا ترکیه جی چنه به یعنی بهتری خو چاوا و مثلا می بنرخینن کنگی ریبر اوجلان مداخله جبوی سیاست ترکیه یعنی سیاست گشتیا کل هریمتی مشاندن مداخله وی هاتیه کرن کاریبو مداخله کی بکی جندروی زندانی بری کو تجدید گران ببسر بخوره چاره سری آنی دم بری درباس بوی بلکی تی بیرا و تواجی دپنگاوا یکمین یا گاوا آشتی وقتی کو وکشاندنا گریلان جنوا ترکیه و باکوری کردستان وکشیان ودری بخوره ایدی پیواجوی آشتی هات دست بکرن ایدی هلیشت کو ترکیه بکوی مرحله کی نو او مرحله جی مرحله کی پیشکتن و آواکرن و بر دموکراسی کی وچو اما پشتی وینا تجرید هدی هات گران کرن روش ده بهتر خراب اتفاقی که هاتن کرند هن جهاد وقتی هفدیتن چیبون او هف پیمانا دولما بخشا که هاتی کرن بخورج ایدی پیواجوی که نویا آشتی آنی نوا ترکیه ایدی هر کس
راحت دکاری بو باخوی هر کس راحت کاری بو نرین خو بین زمان چهار سریج بو ترکیه وری دیتن د پروگرام تلویزیون دا گلک نونرین سیاسی چاودرین سیاسی دکاری بو نرخاندنا بکن ای ترک بخوجی ای کوبری نکاری بون باخوین دی زمانی واجد هات فکرن جبو اینا هلیش کو ترکیه بکوی مرحله کی کوب دولت در دور رژی راحت بده دانستاندنی خوب که تکلیه خو خورد بکه مثلا دو ترکیه و سوریا ده بهتر تکلیه وانا چه بون دو ترکیه به عراق را تکلیه وانا چه بون ترکیه و اروپا را بهتر تکلیه چه بون نزیکاتی کو در باسبون مجلس یکیتیا اروپا بکه او هات کرین یعنی گلک سیاست ایدی ریل پیشاوی هات فکرن درگه چارەسەری بوو چما مداخله ریبر اوجلان هبو لأما تجرید گرانیا کل سر ریبر اوجلان هات دمشاندن بالا خو بدی قتل عام ایکو دناوا استانبول ده چکرن بری دمکه او شانویا کو هات کرن بخوجی خاص انسانی سیویل ته د جانا خوش دستان هم بریندار جی استانبول ده هبون یا کو خواستن بخن استوی روجاوای کردستان ریوبریا خوسار یعنی پکک و گری بدن او چالکی انا چالکی کی تروری بو چما اف چالکی هات کرن بخوجی دولتا ترکیه کریا ای تی واطیا کو ازمه کی دی چکرن ازمه کو تی چکرن جبر کو تجرید کی گرانسر ریبر اوجلان چارەسەری ایدی چنابه هر کی ماسی خو هر سوجه کی کو ایدی نوا ترکیه ده تی کرن هر پاشکتنی کی گو جان دکن هر قریزه کی آبوریا کو جان دکن قریزه کی سیاسی جواکی قریزه تکلین دیپلماسی کو تی ده جان دکن قریزه آبوریا گو پر گران خستنا لیریا ترکیه گو برانبری دلار هاتیه کرن هر تشتی وندا کرن ایدی تروری و گریدان تی واطی اف معنا خو تجرید هلی کو اف مسئله هنه ولو پیش که اف گرانی چه بی دمکی هفدیتن بریبر اوجلان را چارەسەر کرن بریبر اوجلان رج پرزگریکا گلی کرد به تایبتی دست پیکه دا پاشر پرزگریکا ترکیه او هرمی بگشتی بخور چارەسەریه کی گشتی ایدی تینی هرمی دهلی کو آلوزی را وری را کرن قریز آبوری ایدی چارەسەری جره چه بی کسی کی گو گفان لکسی بخوی تنه بی کسی کی گو چالکین تروری بدن چه کرن جالی دولتا ترک و گو بخوی جیتی که اوی ناجی تنه بی چارەسەریه پرزگریکم گود هرمی دا نابرا عرب و جهوا دجی تی بلی کرن او جی چارەسەری دی جویرج چه به اف گروپن چتا داعش ور حاصل گروپن مسلمان رادیکال ایکوب ترکیه و گریدای بخوجی ایدی لازمیه و خو یعنی تحاجت بونکو او هبن ویل هرم تنبن دکبیر یا چارەسەریه ده تی وی واطی گلی کو بخوجی ویدم وقتی کو چارەسەری چه به تجرید تی را کرن لپیشنیاری ریبر اوجلان گهدار دکی پرسپکتیفی کو ریبر اوجلان ایجبو گل دیار کرن لوی گهدار دکی گوری وینا دمشه قریزا نبرام او ترکیه ده ایدی چارەسەری چه به ترکیه کاری قریزی خو ایدی چارەسەر بکی یعنی گشتی وی پرزگریکی و ایدی هاتی گریدان بله اول عبدالکریم بله حوالا عبدالکریم یعنی هند بیشن ده همان چارچوبیدان بیشن رژیما دولت ترکیه کنها هین لجه آرامیا لولات و جاره دخوازه کریزین که هی هم لنوا ولات هم جل دروی ولات هینا گورتر بکه شخوا گر دانوستاندرین لگر ریبرتی هبان و که سیاستمدار حوالی من فیصل سریل دزجانی زمان پیواجوین سال 2013 حتی 2015 آرامیا که هی بلکه اگر پیواجوهین پیشتر چوبان آرامین هین زدتر آسون هین خوشتر در کتبان پیش لی یا دیار او کو رژیم که فاشیست سر دستلاتداری انگو رژیم دولت ترکیه و دولت کور هر تم دخوازه جی کریز او بلند کرنا هستین نجات پرستی و آلوزی جی بکار بینه اول خالت ام وی کی د عالی قانونی دهنه کی تماشا بکن انگو پرسنتی کلداری وی کی کو هنه ام جواب بکن نها دولت ترکیه داگرکر به وی اشکنجه سیستما لامرالی سوجه کیدی که او کمیته پیشلی گرتنا اشکنجیان سی پی تی کو اوروپایه جبو شپاندنا رفشین هی جویه کی برپرسیاره دشوپینا لیکولندی که راپورن کو آمده دی که جانانجی اری هرچی قاسی نه چاره کو برای گشتره پارو بکه لی برای گشتره جی پارو دیگه لی نها ام پرساق کود خوازم بکم اوه نها بجنی آدم کو یک دزیه دیگه یکو آگاهی ویژه هی حوالکاری وی دیگه بقاسی ویاجی سوج داره نها جسوجه کو دولت ترکیه دیگه او جف اشکنجه کل امرالی ما او قاسی سی پی تی نابه شریکه وی سوجی جراف شاهی بله نها گرک بری هر شيء مش بیر نکن گو دنیای ده تسازیه سر بخو ایدی نمانه بله تایبت دما گو کمیته کوک سی پی تی گو گریدای مجلس اوروپایی گرک مش بیر نکن گو
او قاص دولتني اوروبي ببون شريك وبقومبلا نبنتويا قديش ريبر عبد الله اوجلان شو افيا كايا يعني دياره جبربي كي ابو ميتاهاجي ام نكارم بيجنو سب السري خو كار جو خبته وكس نكار حساب شي بخوازي يعني برسبكتيفان بدي يعني جبيش في رابور الدرخ ياندرنا يعني تشاو بتشي هيومن رايتس ووتش حمو استاذين هي يعني مخابن ام فينا بيجن سي بي تي قد اركب قرانا بوقت خاصتن سرقو سرليدان كرن سرقو 2019 وباوت كم رابور دخس قوت الامراليه اسكنجا بسيكولوجي دبي وقرك اف تجريده هان للسر عبد الله وجلان رابع اما ثاني ما يعني رابورك جبورك هاندني دواري براتيكي ده تشتك نهض بيكاني يعني نا تجريد للسر بر عبد الله وجلان رابو ونا حساب جيش دولتها تركات خستن هذه كاياجي وقماني زماج بركو ابقو ميتا جريداي دولتين اوروبا يكو شريك اساس دي قومبيو انا بنتويده اما يعني جرك مره بيجي زرتك ملتان لازم يجي كلام لازم تخندري فان دولتي اوروبا دي كو يعني بخو بيشاندانان بشالاكين سيفيل قرابن تاكو ضغطك للسر سي بي تي بخوبه تاكو رابورين قدردخي إيدي برنجك جدي حكومتين دولتي أوروبا للسربس كمان فوقو تواني زمان يعني أم بيجن أم نبيجن أبي دنجيا هي جي دولتين أوروبا جي كوميسيون ما في المروفان جي مجلس ما في المروفا يجريداي نتوين يكبو يجريداي يكتيا أوروبا أبي دنجيا هان بدنجيا وانجي وان دكيد برنجك يجرنجا وان دكيد الشريك دفي işkence agol imraliyeti karani yani gerek dike go Reber Abdullah Öcalan İroruh neteneti xosin go tecrid lisel rabe esasen amjiroja yeki de bank dikin go darzandina go Reber Abdullah Öcalan çebu tibinge hekwen yasayı tinabu tibinge hekwen yasayı tinabu Meclis Avrupa devletin Avrupa xodikin baz jemafe mirovan uj demokrasiyere وهف بيمان جريداي ما في مروبان واندر خستيه لأنبالا خددني بأذهب بيمان أبيا سيانا تاني ديم بكاراني تاني يعني نزيجون جوان رتشيد دما قلت كذا برجوان ديوان أما دما قلت بروباجي برجوان ديوان عند نرم قدنج فناين يعني نتني إشكنجيا قل إمرالية بكاراني دولتها تريرو بالصدان بحضارا سوجان بك سوجان شر سوجان ديشي مروفاهيه چه دهندره باکوری کردستان ده چه لباشور وشخوا لروجافاجي ونتني لسر خاكا كردستاني يعني لارمينيا هي لليبيا هي اليمن هي جيك لما يقصي خوي قريش وقمار نخستي وسوجان اللي ديجي مروفاهيه سوجان شركه اما عندنا نقول بدنجيك نارنتوي لسربي مداخلات حكايه ده حمل فان دولتين جو شر وبرشون وكريز لهنا يعني وقت كرم كرت عن زمان دولتنا أوروبا برنجة كيجرانجان وتبلي وانجي أمريكا وروسيا افترد الشريك هم ده قمت أنا نتويا قلت جري برا عبد الله أوجلان شيبو وهم شيء ذي تجديد أقول السمينات التكامل. بله هر هوال خالد أم جوال فيصل شویه که پرزبیک نها به تجربه گرانکری یا لإمرالیه او نگرتنا آگاهی که روشا ریبر اوجلان اف یک هر تم دهله کو بالا گلی کرد لی امرالیه به او داخوازا ورگرتنا آگاهیه که ج ریبر اوچلان دکن نهما رژیم فاشیست آنگام بجین دولتا ترک او ادی ولاتیین ترکین کو خواب دموکرات جناو دکن راستیا هینا بینن کو ج پیواجو سال 2015 او حتی انها رژیمک دیکتاتور رژیمک فاشیست هیا کو هر تم اف پرزیریکا گلی کرد هر تم اف پرزیریکین کو دخوازا قطبون دناوا گل ده بدا آوا کرن جخورویه کی وکو پرگاله که بکارتینه هر تم دخل روجاوی او کنگی دخوازه ایرشان پیکتینه او به تجرید کردن لی امرالیه را روشا هی هینا کم باختر بکه ما گله افی حتی کنگی دوام بکه وسا ها بگمان قلیکی که خودی دولت دبینن و حکومت هی پارتی هی که دولت کی یعنی جبلی هدف و هفکار خود بله ناف سیوانه هدف هم زن چند پارتی شاب دموکرات هنا جبلي و پارتيه هي يكو تركيا يعني بك هجي نافوات زانن
وەکە CHP وەکە İYİ Parti و gelek partiyê dî mebesta wa bîrdozîya wa perspektîfa wayeke niha derdê wayê yê civaka Tirkiye tune devlet derdê wayê ku devlet pêş bikeve xwe ku civak pêş bikeve tune li her derê yani herî zêde Birêz Öcalan baş analiz kiriye nirxandiye yê ku xwediyê devleta dibîn rastî jî ti cara pirsgirêka rastiya civak çi dijî bi milyona insan çi pirsgirêka dijîn ji ware zêde ne derde niha binêrin Erdogan çikir Erdogan devleta Türkiye bi her awayî şûn dihêlişt hêla mafê mirova hêla zorbetiye hêla tendurustiye hêla hiqûqê bi her awayî hêla zanista hem ya teknik hem jî ya civakî ya sosyal bi her awayî niha reqamê yê objektif didin xuya kirin ku êdî devleta Türkiye devleta gelekî paştemayê her awayî de ama derdeki Erdoğan'ı ku devleti van noktada pêş bêxê tune ji ber ku Erdoğan desthilatdariya xwe ew hevkarê xwe desthilatdariya xwe û vê şatafata xwe an jî em bêjin vê lûks konfora jiyana xwe ser domandina vê rewşê dike çi qas krîz kûr bê çi qasî şer dijwar bê rastî têne manîpülekirin serê wa tê nixomandin ew qasî zêde bêtir dikarin bermayî dewlemendiyê li welêt desteser bikin niha tişta ku ev dikin ev e ji ber wê dibînin yani wa baş dît ku 2013 heta 2015 Tirkiye çi qas pêş ket çi ku reqam hene îstatîstîk heye ilm heye zanyarî heye yani ew qasî jî necahilin ku nizanibin şer çi qasî wa şûn de dihêlê ama desthilatdariya wa xwar dike wexta ku 2015 çi bû baş tê bîra me teva ewilî 2014 de Kobanî serket piştî Kobanî serket hêviya hemû gela hemû peşê civakê xwart bû mesela sîtava serkeftin an jiya şoreşa Kobanî da Bakurê Kurdistanê Tirkiye jî êdî HDP wexta ku me besa partiya HDP dike me ne besa tenê Kurda dike me besa Kurda û hevkarê wa dike yê ku demokrasî û azadî ji bo hemû gela li Tirkiye dixwaze em besa hemû beşê dî dînamîkê dî civakê dikin piştî ku rojava bi serket gel hemû bi hevdûra rabû ser piya êdî li Tirkiye jî 2015 heman reh xwart bû 2015 di hilbijartê de em serketin wexta ku em serketin me zêdeyî 6 milyona deng girt wexta ku tu malbatê wa jî bêxê nav de 20 milyon ji civaka Tirkiye kes hatin bin sîwana HDP de cî girtin HDP çiye HDP bername xwe siyasetê ji fikr û ramanê Birêz Öcalan ava kir çawa ku niha sazî û rêxistinê Rojava ku gel vaqa hovîtiya jî ser piyane bernameyê xwe bîrdoziya xwe ji fikr û raman û ji paradigma Birêz Öcalan sûd wergirtiya ava kiriye Bakur jî em heman tiştê me kir û em serketin piştî em serketin şexsê Erdogan de devlet têk çûn ji ber wê devlet ji ber ku desthilatdariya sed sala bidomêne dîse me bifetsêne biryar vê pêvajoyê da ew baş dizanin ku ev pêvajo wa rezî rûswa dike lê ema û dibêjin bila emrê me hinekî dirêj bibe bila ev yaxme ev rand ev şelandin dirêj bike derdê wa ne civaka Tirkiye rastiyeka dî jî hem mixabin civaka Tirkiye jî sedî çil pênciyê wê hatiye manîpülekirin hatine geşkirin hatine yani ji insanetî hatine derêxistin ama ev insanê ku ji insanetî hatî derêxistin jî ji ber ku êdî birçî dimênin rezî riswa şerpeze dibin êdî ew jî hêdî dikevin nav lê pirsînekî de demeke wisa de ku em karibin rastî gel vaqa êrîşa hinekî em karibin ser piya bimênin bawer bikin ew qasî ew qers bûne zeîf bûne binêrin ha ji naqokiyê navbera hêzê weke Rûsya û Amerîka sûd werdigirin ji rastiya şarstaniya Avrupaya liberal jî ku gavadî hevalê me parêzer jî got yani Avrupa nirxê xwe hiqûqî bin pê dike wa bi xwe tespît kiriye ku li wê derê sûcê xwe li îmralê îşkence heye niha ew xwe baş dizanin domandina vê rewşê Tirkiye ber bi xirabî bûne ve dibe binêrin Kurd ez ê mînakê bidim û biqedin belkî bi dirêj kir
هلوست أوروبا جبركو أم باش فهم بكن سازية وقونسي أوروبا اف سازية خودگراوي يا أستنكرنا إشكنجة كوميتي أو يعني CPT خودگراوي بجن ما بس ما أو أم أستنكرنا إشكنجة بكن خودكرنا ديمقراطية بكن بس اف دروا كم مزنن أو جي جبو برجواندي و PDV بهبه همون نرخ خو پیوان خوش بمپیدکن بنر الجزيرة بين 7 سالا دولت ترک وقتا کو بازار دور پیش کن سه زمین ده سه نافنیشان ده 143 هبال مرک و همون نابه آمد زانی بون وکر ما و کس دهات ناسین هاتن دور پیش کرن هنگی مجیک دادگاه مافی مروفا اوروپا رو منویسن ما قلت جرك ونجد مداخلات كن جوري حقوق واجي وقتك وتشتكى حياتي هبه جرك جهد بريار بقرن بيشي بقرن بس واقو قبل تركيا حمور رو ربازة حقوق بقدر جنوكا ورنجم أفتح شو معنى يعني دبيجين بلا يعني أفقرن هونجي بازن حتى بإصافة قربان بيلن نهاجي همان بريار ددن هبال چونه بواره هدیتی کرنه پارزر ما یه اندام یه بیرو حقوق چونه هدیتیم پیکانینه گوتنه ولا امنکارن آگاهی در حق کوبرین هاد ساله کیلو داره چونه ایمرالیه امنکارن آگاهی بدن و دوام اولیش ترکیه بپرسن ترکیه دستور بده هنگیم بدن بلش خوا اول هلوست همان هلوست ابن هلوست که حقوقیه راستی بلش خواهد باش دخویا کرن وقتا برجمندی وال ارتبن پیوان خواه نرم خواه همون تشتا خواه کارم بین پی بکن لیما تشتا کتیجه ها مجی گل کرد افدرا پیا کرن که راپری نبه برخودا نبه بنرش بر چنه چارمان گوتنم چونه ایمرالیه گل ما دیس اف چند محال سر پیا ستراسبورگ پیشا قونسه اوروپا چند جارکتن آوایا CPT بخواده دور پیش کرنه و نچار من افدا خیانده بله یعنی دمکی تشتاکو مبارزه برخودا بینه تشتاکو بله اول فیصل شخواده همه چارچوبه و پرساکو هفدیتنا لگل شاندیا CPT پیکاتیا کو جالیه پاریزرین بیرو حقوق سالی و می پرسیشش بریز خالد بکن لی امنها بچنگل حوال عبدالکریم نها استقازم ویا کی پرز بکم حوالی ما فیصل جی باوا کی هنا کی برفرهی قالا گرانکرنا تجرید الامرالی و باندورا ویا لسر ترکیه کر و هر وها چا کود به گل کرد و جف سازین اوروپیین کو قب ناوین رخصن مافی مروانو وان دن حقوق دن ناسکرن لی راستیا وان جو کودریتی اولی ما فیصل هنا کی قالا ویا کر لیم خوازین ویا کی هنا کی جو پرز بکن ها باندورا گرانکرنا تجرید الامرالی و روشا داویا لسوریا هری داوی اف ده روشن دولت ترکیه دایر کر با اوای که هوانه ایرشی خاکا با کوروشات سوری دیگه خاکا روشاوی کردستانی دیگه یعنی ویکی مروف چند کارش شروع بکه تکلی ادنا براوند هم گرانکرنا تجرید و هم جی ایرشی که هوانه داگیرکریا دولت ترکیه سر هریمی نها دسپیک ام دکارن به وی و گری بدن یعنی چقاس تجرید گراند به او قاسی قریز ده هریمی دا گرتر دی بی هم ترکیه هم باکوری کردستان هم سوری هم باشور هم عراق ایران لهرم روجلات ناوی گشتی ویرنگی تکرن بله جبروی که جی ترکیه چقاس دخوازه جی قریزی خو خلاص به ریه چارسری دیگری ریه چارسری نابینه جبلی کریارن تروری یانجه داگیرکاری و ایریش لسر روجاوا و همان وقتی لسر باشوری کردستانی و هرم پاراستنا مدیا وشخوا دهندروی ترکی و باکوری کردستان بری ایریشه وینا نراوستینا هیجی دوامن او چارسری ویرنگیش خوارد بینه تی معنی کو لیگرینا چارسری لجهه کی نراست لیتی گرین و همان وقتی چارسریا کو دبینن نه او چارسریا کو پرزگری کی چارسری بکی بهتر آلوز دکی افجی بخوا تجرید گرانیا سر ریبر اوجالان دهلی افقاس قریز دهرمی ده گرد بی بالا خو بدیه دسپیکا 2011 شما هفدیتینه کی تنی بریبر اوجالان روی سردمی هات شکرین دوی هفدیتینه ده ریبر اوجالان گوت انو هرم بر بقریزه کی پر مزن ودیچی او قریز گرک گلی ما ای روجاوا
بهتر رایدارین روجاوایی کو پیشنگ شورش خود بینن ناس بکن رژیما بحثا پاشورو همان وقتی چارەسەریên اسلامی رادیکال وانا دنگته بله دنگ اول عبدالکریم الو اول عبدالکریم گر تو دنگ مدویسی بله از باورم پیوندی یا لگل اول عبدالکریم خود بیا حوالی ما هول دن کو جاره کدن وی پیوندی بدن چیکرن حتی وی دمی ام وی پرسه خو ما در بازی حوالی خو خالد ببن او پرسه د عالی اف کیمانیان کو جو عالی کمیته پیش لگرتنا اشکنجه انگو سی پی تی و یا دردی و پیش اول خالد اسویه که جواب پرس بکم هم هری داویه جو بیرو حقوقی اساسالی راپورا انگو ام بجین تکیلداری هفدیتنین وان ین لگل سی پی تی آگاهی برای گشتره پاروکر درکت هولی کو ده هفدیتنا داویه که هری داوی دما سی پی تی سردانا ترکیه کربو خواستبون لگل ریبر اوچران جی هفدیتن پیگ بینن لی ریبر اوچران اف یک رد کربو و لعالیه کدن ده همان داخلینیه کش عالیه بیرو و هاتیا پاروکرین ده تی گوتن سی پی تی دبیشه ام لیکولین دیکن راپوری آماده دیکن ام وی راپوری به رایدارین دولت ترکیه را پارو دیکن اگر کو دولت ترکیه عربیکه انگور رژیم دولت ترکیه عربیکه و دمی ام دکارین آگاهی خو برای گشتره پارو بکن اینها ام دبیشین دولت ترکیه با آوا که اشکره سوژه که کل جهه که نهاتیه دیتن درباره ریبری گل کورد عبدالله اوچران دادی که تجریده که گرانکری لی امرالیه هیا و چاواج سی پی تی را بجه او راپورا کو منسوج کریه برای گشتره پارو بکه بله نها توسط سال داخلية خود الكوت ريبر عبد الله اوجلان رد كرجو قوميتا سيبيتير روني امبراسيا نزانن عجب اغاهيج قوميتا سيبيتي بخوبو انجي شافكاني دن هادنج مكتبه ساليره يعني جبرجو اگر سيبيتي ولو غوتو براسي غومانت سركا كما ريبر عبد الله اوجلان بالسيبيتي رونا نشديه عجب هالوسك اوي وكالوسه خضر خصيه لديجي في تجريده قول السربيتي بكارانين انجي سدمي دهنا امبيكي حال حزن نظانن لوقتا اني زبان يعني برينها تثبيت وي سي بي تي رجو تجريد الامراليه هي جو اشكنجه فيسيولوجي هي يعني بنفكرنا ما في مروبا هي بنفكرنا فيمانا ما في مروبان يا اوروبا هي يا راج عندنا نمتويه ما في مروبان هي يعني بنفكرش حمويا ساين جريداي ما في مروبان رهنا لسروي اساسي سي بي تي رابورا قدر خوي تشي بيجي دي بيجي اشكنجه هي و رابورا هاجي بارفناك برايا قشتي تند بامر بشي دولتها تركه ايدي او اقربو خازي راقين وراقين صدي صدو يرانقين يعني و سي بي تي رابورا كي بروفاجي راسيه ودرخينه وبدي دولتها ترجبو قراقين انا صراحه حمو مترسيه كي اللي جمتش يعني براستي لسر شارنو ساري بر عبد الله اوجلان سر تندرسياوي لسر حمو تشتين جريداي روشاوي لهم درس زندانا امراليه ده از خوازن هنا كي لسر وي فرصه قال انتج رزار عبد الكريم صرفان كر يعني كما دولتها تك جريدانا دنابره تجريدي وتشي جناهاد دولتها تك دولتك فاشيزم وما خشكاي كسك وقت ما دولتها تك ذهنيه تاوي فهم نكري دولتك وريجيمك يقول ديجي چارس كنا بس غريكا كرد اعتراف بكردايتي هناك يعني ملتك هي كرد هي للسروي دنياي مثلا تند باكوري كردستان دي بلكي 6 مليون كرد هي ما في وي هي ولا في وي هي جرك ما في بيج هي بينات تبدي ردك للسروي اساسي لديجي حمو چارسات كنين اشتيانن جي برسغريكا كردره وزانه بيغو ريا چارسريا برسغريكا كرد و دهندره چارسات كنا برسغريكا تركيا بگشتي دريا ريبر عبد الله اوجلان ودانو سندني بيرته جبر بيكي لاليك ريل بيشيا هرديتن ريبر عبد الله اوجلان دغري وجبو چارس كنا اشتيانه والاليك ديجي شر لهدري غوردك جبو باشكره بيجي كو از قبول ناكم جو برنگه اشتیانه پزگریک چارسر ببین برگو او تام بيجي پزگریک تنه حتى نيجو چارسر ببه تنه ريخصنه كرور هي لديجي اولهيا تركيا انا بنتوي رابويه واجي شر ترور يدكم تشيل باكوري كردستان بتشيل جاي قنديلي والباشري كردستان به وتشيل هندري روجاواي كردستان به السربيه اساسي دولتها تركوي
يعني اميل بهديا تشبيجي لهديا بوبيجي والله هاي سي بي دي قلتي اشكنجه الامراليه هي وفيرا فور ابراهيم تشير بارلمنت وبيجي مجلس اوروبا والدنيا ازين هاي اشكنجه بداوي بكم وليبورينا خو قازي صديسه تشتكلوا هناك بله جخويا ديار ددمي دربازبوي ده جدما كل غوري داخوازوان بعد بجهال غوري قانون اوروبي ام تديارن لدما كنل غوري داخوازوان جبا قانون اوروبي ما علاقه درناك تتكلم بوان رتنيه اف تشتكي جريداي نافخويه ل وكوش اني زمان دولتك كو هبونا خال سر قركرنا جل كرد بينا وچاوا جوي دولتي داليه دانوساندنه ده هيفي ورکرن ل تکوشنا کوريبر اوجلان لهمبري في كداي كرن حتى روجا ايرو ادي حتى اصلك جاليه جواك كيفجي خاطيه ناس كرن بشكي هر چه قاسيا بتوكيا دولتا تركيا هبشين لوي جواكيش ده فرقرن كو رژیم اكتن لسر هستي نجات پرستی دخوازه به پرزریکا هي بکار بینه هوار فیصل از وی که جواب پرز بکم و که دسپیک ده جیمانی زمان ها دولتا ترکیه و که زندار که سروکری لحاتیه و اف زندان جحمو و که گاردیانی و فاشیزم دولتا ترک و رجب طیب اردوغان وی که دمشاندن ناجبو که اف دیوارین زندانا لترکیه بین هلوشاندن تشتا کو پیوسته ورکرین چیه؟ بله بگومان یعنی جبرکو مرو برسوکا وسا عقیلانه بده و پرسه مرود کاره دیروکا خو 5 ساله بنیره حتی نها گل کرد به گل هویتی و قطیام روبرو مایه حتی مکارم بیجن مهبات حتی ایرو 1946 حتی ایرو yani gele Kurd vekta ku tene çavê wal mabel derve vekta ku wabxe îradeyeka van nekirbe vekta ku wabxe nehêzek bin rastî jî vekta ku çavê mirov derve be kengî naqokî an jî hevsenga derve konjonktûr ku diguherê carna mirov nav piya jî diçe ji ber wê ke yanî me aqlekê baş ji vê girtiye ku حتی چاوه ملدر و به راستی من امه سر نکردن اما دیسه به دیرو که شانی مدایا چه قاسی ام خبری خستن بکن ام ببین هز وقت که روجاوا وسا اراده افران جبروه که علاقه دنیای پیره چی بله نه مثلا گله کس و دنرخانه دبجن نش فلان هزان نبنه توی باش فلان هزبانه belki hatta hem talokeni mestir rubruma bana. Zaten jiyan vusaya yani tebe irade ku evji pedviya ve irade tebe heza tebe mecbur men vakta kulij bo rojava anji rojlata navin ku hesabna dikin mecbur dmenin tej dakhil hesab da. Yani gerek miro bike ku heze navne teveji مجبور بمانن کو وقتا کو حسابه کی بکن روجی بخناف حساب ده به حساب نزی منبل اوجی بهزه چد به اوجی برخدان چد به براپرین چد به دیسه تغییر آزادی گره کرد باش دا خویا کرن نهار روجا باجی به ده خویا کرن بنه نهار دنیا حموچک مثلا جارن وادراجی جبو کو ام ببنه ام بردفکیا برخدان هم روجا هم پارچه دی کردستان ام بردفکیا دنیای بکن ام دنگه وابگین دنیای جارنا گلمه لأوروپا جی دیاسپورا جی راپرینا دیگه ام دانستان دیپلماتیک فلان دیگه اما یک کل ودر دسته مخوار دیگه جی راپرینا گله بله یعنی هزک رخستنک تونه به تکس ودر جی زده مع اساس ناگره من پشتی شورش روجاوا اف باش چاو خودی و دنیا هموچک ام بجنستا دنیا 7 میلیارد مروف دیجی صدی هشته نوتی وایدی کردان است که ایدی herkes sempati nezi kurda dibe herkes ایدی antipati yani şevaze ki xrab nezi Türka dibe jberku taybeti rojava pede deste Erdoğan heze çekdar giredayi nasnama Türkbune dünyaya bu nasnamaya ka xrabiye ایدی hamu xrabi jberku wa داعش بنا حامیه داعش پاراستن بله جبروه که دنیا همون ها جوا عاجزن بله هند بیشن هر چیز دولت اینها دنیا هیچی اردوغان عاجزی بن اما دولت دنیا اوج برجواندی خواهی اداره دکن بله لازم ببیشن yani یک کودیسه و روشال باکور کردستان خراب که بی کودیسه بمیلیون انسان دا کبن قادم و دیسه برخدانه گلبه بنیرین ایرانه روجلات کردستان کسی هیوی ندکن گوتن روژه کیده یعنی که قطیامک ببه هنک شهید بکه ببه بفتسی
اما بنرن بدروشما جیان آزادی وگا و او درشمه دی بود درشما شورش یا روشلات دنیای بلاف دی دنیا رو خودی درد که یعنی از خوازم و بجیم یعنی گل باکور کردستان جی یعنی که هنه کدی راست دولت قطیام کاره هاره هو و قطیام دی که ازاد حتی نه 50,000 شهید ما راستیه که مجبروه که ام هنه کدید آسکا جورتر ده هر سام بلنتر ببه هنه کدیم رخصتن تاب بگیرن اما پیشی بگیرن بله اول فیصل هند بیشن به کورت و کرمانجی دست کفتین که ما به دست خستنه و این که ما ام به دست بخن تنه به برخوادانی ده جبویی کشی از جهوال عبدالکریم پرسا داوی بکیمش برکو دمام جدی داوی ده هوال عبدالکریم با آوای که کنجی به وقتی اولی ما فیصل جی آنی زمان تشتاکو گلی کرد به دست بخه برخوادانیه شورش روجاوی کردستانی یا کو جتونه بونی هبون دا آوای کرن لسر خوینا شهیدان هاتا آوای کرن اونها جی دست کفتین سره که به دست خستن او جاره کدن لدیجی وی رژیم فاشیست یا دولت ترکیه لبر خود ده دوی پیواجوی ده هلوستا کو پیوست ور نشاندن چیه هون بکارمن با آوای که کنج برکو دمام جدی بر بداوی ود چه باش سپاسیا وتکم هلوستا ما گرک جنها شون ده ام تل در دور ریبر او جلان ام خدور پیچ بکن حتی کوم کارم ریبر او جلان به فیزیکی جناوی زندانی در بیخن لهگر ام آزادیا ریبر او جلان مسوگر نکن ام در دور وک خلکه کی چه نکن و آزادیا مجی نمسوگر بی چقاس دستکفتیه مهبن چقاس قزنجه مهبن و مسوگریا و ناتون نبی مسوگریا وی ایشی توایشی خواپاراستنا در دوره هیز خوی لشکری کوم کرنا و بهس کرنا هیز می لشکری ریخستن کرنا گل بوی اوای امی کاربن مسوگریا خوب کن و امی کاربن ایدی تجریدا گران لسر ریبر او جلان راکن همان وقتی وی بفیزیکی جندروی زندانی در بیخن و چارەسەری ji bo pirzgirêka Kurd bigiştî pirzgirêkên herêmê bigiştî rojhilata navîn Tirkiye bi tevayî êdî çarəserî jê re çêbê ancak bi vî awayî em xwedî helwest bin 24 saat jî em ser piya bin di hemû asta de em tekoşîna xwe bilind bikin di hemû awayî de bi hemû renga bi hemû beşên civakê ji biçûkê heft salî heta heftê heştê salî jin mêr zarok ciwan her kes êdî به ارکی خورا به دوی پیواجویا گرینگیا کومته دش بلکو بریارا تونکرنی هاتی گرتن تورنکرنا ما بگشتی همان وقتی جی بله یعنی دخوازن بهلن کو ایدی ریبر او جلان به دنگ بگشتی ایدی نما تشتک سروینا وری ناس کرن ancak بیرنگیم کاربن تکوشینا خو خورد بکن و ام آزادی ریبر او جلان جی مسوگر بکن بله عبدالکریم ساروخان اندامی کنگریا اسلام دموکراتیک هون میوانی برنامه مبون ام دبیشین گلک سپاس لعالیه که دنجی بریس خالد عمر اندامی دستیا پاراستنا ریبر آپو هونجی میوانی برنامه بون گلک سپاس و هروها فیصل سریال ده سیاست مدار و پارلمانتری بری هدف اون هاجی برپرسی هدف یلا آلمانی هون میوانی برنامه مبون تکلداری تجرید و ده تجرید ده روشا لحرمی و آرمانجا سرکیاج تجرید جی و نرخاندنین خو و آگاهی ببینرین مرا پار وکر ام جاره کدن جواره دبیجن گلک سپاس بری بینرین هجا بجاره ما سرکی ایرو تجریدا شدان دیال امرالی به اون گرتن آگاهی که جروشا ریبر او جلان بو یا درکتی پیش او کو هر کو تجرید گراند به آلوزی حمله ناوا ترکیه و هم جی لحرمی با آوا که گشتی زیده به یا سرکی کو دهله آگاهی ریبر او جلان ورا گرتن او ریبر او جلان با آوا که فیزیکی جوی زندانا فاشیزما دولت ترکیه ورا خلاص کنجه او جی برخدانیا کو لسر ملی گلین حرمی یا ام بی آوی دیگه جین داویا برنامه خویا طیبت او دبیجین حتی روشه کدن ورن پیشیا و ببینن دنا و خیر و خوشیده هر شاد بختوار